Sabahın dilberim sordur, yatadır özdekim meyli. Sabahın dilberim sordur, yatadır özdekim meyli. Sahar gühan dinalim az aman meyli, aman meyli. Sahar gühan dinalim az aman meyli, aman. هەگەر مرۆڤ لە نەتەوەی جیهانیان دیرۆکە نەتەوە ڤەگەرە تێ ببینە بەشێ موزیک و سترانبێژیێ ڕۆلەکە پڕ گرنگ ناو وان نەتەوا دایە نەتەوا کورجی یەک جوان نەتەوێ گۆ بە و هەردوو بەشێ هونەری موزیک و سترانبێژیێ دن نەتەوەک دۆلەمەندە و gelek hunermendê bi hestek kurdewarî û netew parastin ewstran anîn ziman ji sed sala ve. Yani ez vêna bibêjim netewa Kurd nekemî netewê cîhanî bi tevahiyê di dolmendiya kultur û stran û muzîkê de. Vêna tekez dikim li gundê Xecokê ji dayîk bûye di sala 1948 de ji xwe Xecokê gundeke başûrî Rojavayî şarê Qam şotkeve 16 kilometre heta 20 kilometre ew gund jî bû du gund em ca li gundê biçûk jiyane hemêşê xwe di ji xwe kurê yekemê di malbatê de ji dayîk bûye ji dayîk êda diya xwe bavê xwe birayê 6 xuşk û 6 birayî ê mezin dibistana xwenî seretayî xwendina xwenî seretayî li gundê Xecokê dest pê kiriye di aynê sala de dest bi jenîn a amûra bilûra şivana kirî berê tembûrê îcarê ji bo ez bîrek û nekem xalin dide hemêşê xwe li hejmarek pir ji amûrê ê muzîkê saz عود kaman bilûr kordyon gîtar servan amûra teva jî dijenî mamekî me hebû li gund mamên min mezin ew xeratê mala bû yani ew bîro mabîro li mal çê dikir ser desta wî bi xwe jî tembûr çê dikir yekem tembûr agê şêwekî fermî geştê destê hemêşe xwe destê mamên bû vana di destpêka wî nadê salê bi xwendina wî seretayî li gel wê na em zan dihat gotin hemêşê xwe ji wan xwendemarê zîrek bû di xwendinê de di 65 de hat ji bo xwendina navendî a li şarê Qamişlo li dibistana Eroba li gora gehevan wînî xwendevan ê pêre bûn gotin got di dema xwendina me de gotê bîra me rehmetiyê aram dikran cihî wişt bi got dihat dibistanê ceme wî cümbişa xwe tanîm hemêşe xwe ji tembûr jêr danîn wî hemêşe xwe bi hevdûre stran digotin ev di salê 65 ji ber 66 de dema aram xatirê xweş Qamişlo ji Rojavayê Kurdistanê xwestiye bi strana diçim nematêm ew stran hemêşe xwe ji ew stran gotî û jenî li ser tembûrê
افتوی واتی گو پیوندی محمد شیخ و یکم هنرمند ای روجاوای کرسان ده روبرو به رحمتی آرام دکران رو جوان نفسه ای بری خواه اجاره دخواندن آخوانی ناوندی ده اجداری آهنگ و شفهیر که دول قامشلو شخبر که از بتمنی مگلک چو گوم لی دهات گوتن پاشوینا سترانین هنرمندین نافدار عرب قالك ستراني وانا از گیام واسرانه بری چوناوینی لبنانی که اوسران پیشمه سروی طنبورا 14 پرده دسترا و جنی باشک جیبو کاربه خو پیش بخین یک یا دوا کاربه تشتی قد خوازل ویده که بیجه وکو گاوا پیشی جبلی ستراني فلکلور يعني گاوا قلورو مگوت ستراني آرام و ای فلکلور دگوتن بری بچه لبناني یا دوامین باشی خوندنه للبنان دما گیاوی ده که شخوا باورنامه وینا لفمنه آگ 2 سالا خوندنا موزیک کری بوی اندام یکتیا هنرمند لبنانی توایی وکو دنگبیش وکو سازوان سربزقه لیجاد سال هفته ده گفت چوی اوانا جبو کار خونی جیان رو پیوستیا روزانه ده کمپانیا که ده ای چرما کار کرد. لقلب اینا اجاره تبل کوم موزیکی و ای کردی 3 کوم سال هفته وی که هاتن دام زراندن کوما نوروز و کوما بهار و کوما سرکوتن این سرکفتن تا روزا ایرو اجبر محمد شیخ و جیاناوین دربداری دربداری که لبنان و باکوری کردستانی و روجاوای کردستانی و باشوری کردستانی و روجلاتی کردستانی او برهمه قد آفران جراجه ستران هن حتى انا ونداي شافير كي تني تقوتي هو شافير كي تقوتي و اوبل قطان دي يعني بل بخار نكاي راشت بالي برحمه شو روجانه البرچاوي وقبي قرتن جبر فيك يجي دفتر اويني اغستران تيد نيفسان بخطه خوب دسي خو نافي هالبزبانه تيد نيفسان دي جبر قال لك هالبزبانه جير تقول نافي مدانين يعني محمد شوقو بربستياريا هالبزبانه جرا دشتي دي دقو ازم از خدي ويم حتى انا جي استران هن النوب تين بردسي ما كاسيت نادنا ما نديتون ما قهداري نكرون كاسيت هن الباشور نو ما پیدا کرن استران غريب نبل افكري بدنگ محمد شيخو اوازي وينا افناجي هيج املي كولين يدكن لهوال وينا هات جي خاصن گو امي تتخواز کار بکت کمپانیا آرم اعلان ده آبترولی گو چمانا گوته سرپرشتیا بشه تیما موزیک بکه لیو کودت بناو کارکر کی یعنی او چافدیر خوارنگه هاوی به چند روز 10 روز مابن گومات ناچ دوام خو گونا گوم اجازه فکری استندی بکن گوت وجبر مناسبه کی روز کی دوی از سترانه بعسیا بیجم يعني جوار بزنم تنوري وزينانا كومي برا مدهم افاز هاتم مالي وتمام شبوه كي نشو جي هلوسه وينا يكبو نا هاد غارتن باش وينا د هفته سياده درباسي قاچاقي درباسي باشوري كرسانه بو جبو خوبگين راديا بغداد تو ما كرنا سترانا وكو بشير بوطاني د برتقال خني شيخ محمد نيمسان دبو قوتي هاتيه كيمي هيفا كي الجمع ماي حفت سترانج هلبستي بافي وينا اي نمر صبري بوطاني بآواز كرنا دا اين ساليزه قفا قش بغدي ودقاره باشور كردستاني تلفزيونا كركوكي ويناد كميوان دستراني وينا جواستراني قد بغداد هاتن وشاندن راديا بغداد بشي كردي جير كرن كليب انا جي اسبرزكم هاجر او كليب لارشيفي وانا داب ازيب داس بخينم شورد مينا وزيفي ريفيردك
هات روجاوای کردستانê lê استخبارات û sîxurê xwe ew çopandin û gelek car dihat girtin diket zindanê de û skence dibû lê ew her ji mesela em bêjin yek bêwela temam ez nemakarim ew cem wîna tune bû her karê xwe berdewam dikir karê stranê û stran ji stran bêtir ew helbestê got mesajkirî di hundirê helbestê navaroka helbestê de lê digeriya yan jî li helbestvana digeriya ew helbestê biwate ji bo pêşketina strana Kurdî diwarê netewî de û a kurdewarî de û a welatparêzî de ew heldibijart û di rêya awazê xwe dengê xwe de pêşkêş dikir her berdewam bû rokê ji roja negot ez westiyam yanî destê xwe bilind nekir meşêxo jî dema ez vê nadibêjim gotin dema gotin di gotiyanî helbijart gotin û pêkanîna gotin ya jî diwarê praktîk de cem wîna hevdûgirtî bû gotin wek bi erebî bê qewl û fe'l gotin û kar bi hevdûv girêdayî bû çê nabe yanî wek carna digo melet bêwela bi elmê me bikin bi emelê me nekin bi gotinê me bikin bi lêvkarê me nekin yanî ev gotinik darûj bina me lê ê wîna na bi hevdûv girêdayî bû di wir de çend heywana mînin şoreş têk diçe li gel wan pêşmerga penaberî Rojhilatî Kurdistanê de di kampa rebat de komeka mûzik damezirîn ji zaroka dibin dibe mamostê wana dersê mûzîkê di wana û stranbêjî ji xwe kasê dilcem heyî dengê zaroka û ojware li biziqê diceno belkî negelkî belavkirî bijî di wir de wekû istixbarat hêjên ewlayî ê Îranê parastina wêna ew grûpê Mihemed Şêx û hevalên wîna ê helbezvan û rewşenbîr wana dûrî hevdû dikin Mihemed Şêx sergonî bajarekê dikin Gunbedê Kawûs gil bakurê Îranê dikeve bakurê Îranê ser derya Qezwînê gidûrî Kurdistana Îranê gelek saet yekem kasê ew got heftê û pênca da ya heftê û pênca de bû ew serê wîna dibêj kaniya xwîna şehîda ji mehava ji kaniya xwîna şehîda û strana gi'a wek bû wek sirûdeke şîniyê û xemgîniyê di ji bo têkçûna şoreşê helbet têkçûna şoreşê ji bo gelê Kurd her çaperçê Kurdistanê wilo xemgînîk bû di her dilê Kurdekî de mirovekî Kurd de îca ew strana ey felek bo te dinalim bû wek sirûdeke xemgînî gat bêdost û bêkesin ji gelek stran di wê nad hebûn û yek jê bi zaravê soranî bû gavek ez vê nadibêjim jî yekem hunermend bi zaravê soranî gistran gotî Mihemed Şêx bû yekem hunermend ji Rojavayê Kurdistanê û ê got bi zaravekî giştî Kurdistanî stira ji helbesvana re gavek ez vê nadibêjim ez berpirsiyarê gotina xwe me ji gelek helbesvanê her çaperçê Kurdistanê stirayî ji bo vê yekê jî tê diyarkirin got berhemê Mihemed Şêx dîwanak ji zimanê Kurdî ê standard karibêje tê gotin got her Kurdek bi taybet zaravê badînî her çaperçê Kurdistanê tê digê be Mihemed Şêx çi distirê dixwest kar û xebata helbezvana jî biafirîne û nemînin di wan dîwanê wa
gelek jê tozgirtî mînin ku xwendevan jî gelek jwanan nekin. Dilê evana dabû ser milê xwe ku erkekî gu xebat kar û xebata helbezvana jî bigîne guhdara û hestê wana hestê wan helbezvana û navaroka helbesê wana bi awazê xwe bi dengê xwe bigînin millet. Yani xebata wana jî bigînin millet û tişê bîr û baweriyê wana. Divir de ji xwe helbijartina Mihemed Şêxo ez divê jî berpirsim bergotina xwe de yek hunermendê her çaperçê Kurdistanê bi zanebûna Mihemed Şêxo helbest helbijartibin hunermend tunene. Yani giş cêrêzê ne lê ez behsa helbesta dikim. Ji ber ji 17-18 helbezvan re ev helbezvanê navdar ê Kurdistanî got ji karî bû di ji 17 helbezvana ya 18 kêmayî ez dibêjim. Mihemed Şêxo afirandina awazê ya awazkirina helbestê li gora dengê xwe bi awaz kir. Em kesekî deng ji ê Mihemed Şêxo xweştir hene, berstir hene, bilindtir hene, zelaltir hene. Lê taybetmendiya dengê Mihemed Şêxo bi wê zelalbûn û êş û xemgîniya dengê Yunanê hatiye guhdarîkirin ez kêm dibînim yek karibe Mihemed Şêxoyê dîkî dî en dubare bibe. Endema yekî Mihemed Şêxo di malbatê de bandora dengê wîna û mûzîka wîna û stranê wîna ji xwe a sereke bû. Lê ji bîr nekim vêna jî bêjim bavê min jî dengekî wîna hebû Mihemed Şêxo bi xwe jî bandora dengê bavê min lê hebû. Yarın bergotina xwe de wek me jî malbatî ye ez bim rahmetê birêm Kenan êjim biçûktir bû Birahîm kurê Mihemed Şêxo Birûz kurê Mihemed Şêxo yani bê fêrkirin bê hînbûn yek wa hîn bike me ji mal dest pê kiriye. Ev tiştî xwezayî ye agir bila vê felek tomargeha felek lê mixabin de heyva nema kasêta berxwedan me kopî kiribû û ew kasêt jî li her cihê hebû belavkirî bû yani piştî roja hatin tomargeh mû masolê xistin û hemû alavên tê de birin hesekê girtin ev xanê me nîgir. Îca gelek jê dibê li nexweşxaneyê wefat kir na li malê wefat kir ew bi nexweşiya zîîvûna dil bû rahmetê Kenan birê min jî pê çû û ew nexweşî bi kurî İbrahîmê jî hebû. بگریم بو خویا جی بوته لسر خوراسوتم بوته بگریم بو خویا جی بوته لسر خوراسوتم بوته سون بکابلو ایرانیاته دل برنادت اویناته جبر باچویه بر باروی شرمه بدستوری رابی دجار بکین قوم بو گوتو بسردابری دل وینا من دل وینا من وارگوه بدوی پسته از دجیم چرخه بیسته گر لولویم دبین راسته بو نخوش بوم کتمه خسته دم من تو دیتی نسرین هر دو چاوه درش دگرین دم من تو دیتی نسرین هر دو چاوه درش دگرین
وريا كيفنا نيري لسار شريا نجوي بنجبنا كادي نلفي واري الوراكي دي خوازي تجار ناهي تجي هجر بيت برنجاكي دي هجر بيت برنجاكي دي